سلام خانوم. دو تا پیتزا برای ما بدین لطفاً بیاره. یادداشت میکنی؟ یکیش روست بیف، یکیش هم گوشت و قارت باشه. فقط خانوم سوسش لطفاً زیاد باشه. خانوم دفعه قبل سوسش کم بود، آبیشن هم بذارین بغلش. بذار یه چای خوشمزه برای ممعی بریزم. عاشق چایه، چیکارش کنم؟ خوش سوزه، صبر کن. آروم ممعی، آروم. چای خیلی دوست دارم. قند بخور، قند. روز 4-5 تا چای باید بخوره. اعتیاد بعد نخوره سردرد میگیره کلا. تموم شد دیگه، چای امروز دیگه تموم شد. خوبه دیگه، قند میگیری، من از قند میگیرم انقدر چای من ندارم دیگه. ول کن دیگه، تموم شد. استکانا رو میشکنی. برو. Oha. Evet bu şart. Kanka Bu altın abi. komple. Oha harbiden. Kaç? 24 değil o zaman. 22. El yapımı. Kaç kilo var burada? Yaklaşık 2 kiloya yakındır abi. 10 milyon abi. Kaç milyon? Tunçta gel. Tunçta dur. Kanka sıkıntı yok. Yani Kaç parayım ben şu anda? Abi yaklaşık üstünde 10 milyonla 11 milyon TL. 11 milyon TL para var. bak kanka ya bunu Ne bana yapayım? Telli dudak beni gelin mi alacak? Ne yapacak? Fica de quatão, vem de quatão, vem de quatão, fica de quatão, vem de quatão, fica de quatão, vem com a xereca.